Cristiano Romero toksik ke ataupun Tottenham yang barai? Sebelum game Manchester United lawan dengan Tottenham baru-baru ni, Cristiano Romero ada buat satu interview dan dia memang kutuk Tottenham gila-gila. First kali Cristiano Romero bagi tahu kalau Tottenham nak compete untuk piala-piala yang besar, diorang kena invest lebih lagi. Sebab apa? Kalau korang tengok, management Tottenham memang jarang invest tau. Yang kedua, Cristiano Romero betul-betul hina medical staff Tottenham. Sebab apa? Dia bagi tahu waktu dia cedera, orang yang recover dia bukan tim medical Tottenham tetapi tim medical Argentina. Memang 100% Romero ni tak tipu tau. Korang tengok sekarang berapa banyak kecederaan yang Tottenham alami. Lebih daripada 10 player cedera. Kita kena salahkan medical department lah. And yang seterusnya, Cristiano Romero puji Ange Postecoglou. Walaupun Postecoglou dapat banyak halangan daripada orang atasan lepas tu dekat bahagian media kan, tetapi dia still bagi 100% untuk klub Tottenham. Sekarang tentu korang perasan kan kenapa Cristiano Romero waktu game lawan MU dia dapat kad merah, padahal dia tak perlu pun lakukan tackle macam tu, tapi dia dapat juga kad merah. Sebab apa? Dia bencikan management Tottenham. And yes, Cristiano Romero akan keluar daripada Tottenham tak lama lagi. And betul apa fan Chelsea dengan Arsenal cakap, Tottenham ni memang klub yang tak boleh pakai.